Ngimangalela uPrince Chitsiko ngodaba lokuthandana lomkami ngababamba endlini. uPrince Chitsiko uthe khona kwethe andizvizivi. Kamlungisi usekayi uthe khona hatshi angikwazi. Mama zini. Sichasela ukuthi kuyini okwenzakala. Mina ngisuke endli lapho mina ngilomuzi lesitolo. Besihlala esitolo. Kade silomngami. Kungolesihlanu ntambama ngasuka lo mntana nami umfana. Ngathi sesiye ekhaya ukuyabhula umuntu. Ngakhohlwa amakhiyi. Ekuseni ngavuka ngabamba imota eziya ngale esitolo lapho esikhona eqala khona ukulota. Ngifika ngezwe umntwana okhala ngale esitolo. Ngabhoda ngemva lapho esilala khona. Nganokha umama wambuza ukuthi ulele ngaphi. Ngathi hayi vula umnyango. Endlini vula umnyango. Waloku vula umnyango 20 to 15 minutes esala ukuvula umnyango. Wayesithi engahamba evula ngale phambili akuye ngapha yenze ngani sefuna ukuvula. Ayi ngale phambili, ayi ngani sefuna ukuvula ngapha. Ngathi sebenza njalo. Waduka umfana lo. Ngathi ngiyambamba ngamehlule kumbamba wabaleka. Lawe waduka wahamba. Namhlanje nje kuhlangana naye namhlanje lapha eDala. Usuka mhla ka 14 kuze kufike namhla ime ngasala labantwana. Bengambona. Mama wakho nguphi? Sukuma. Wena mama ngizwa lokho khona. Phamisana zokuthi. Ulinza khuluma iqiniso kwami kwendlu umgweseni uNkulunkulu angikhokhele. Iqiniso kwami kwagweseni uNkulunkulu angikhokhele. Fayisanda. Wena mama. Ulabantwana abangalo sukuba manzini ulabantwana abangalo mama. Ababili. Wena mama. Ufuna ukulwiza indoda ngesikhombo. Uqinisi? Hayi. Manje uyaluza mina. Wazi ungekela ukukhuluma iqiniso. Indoda ke zake yahlala lebule. Wena ngawakhonjiswa umuntu ohlakaniphile ngokukhuluma ukuthi ngakhonjiswa. Ngoba abafazi bonke bayakwazi ukufaka ekhoneni bavume. Wena ungalela umuntu sithi wena umuntu lo awubanjwanga laye. Yena ubaba lo embonile. You have created danger for own life. And siyakutshela thina abantu laba baphume phandle bijala bayikhuluma elani mamlangeni elikhulume labo lomdalo lomdalo umahlawulo lawo umdala zezwe lo makombi ake liphumela uphandle abantu laba bakhuluma mama wena mama lapha eDala la thina sikuvumela ukuthi uluze indoda ngendaba yesikombo nxa kwenzakala lokho khuluma iqiniso yezwa khuluma iqiniso ungesabi wangoro sidile lomfanano uxolisane lomkakho thina sifuna ukuthi abazali bomntwana lobangabi yini sukumanini bomama liyakuvuma yini lini ukuthi umntwana alaluza indoda ngendawo yesikhomba hayi abalo uyini yakho umntwana umntanakho uyakuvuma yini ukuthi aluza indoda wena ngesikhomba umbosulo umkhwenyana hayi ngithi uyakuvuma yini phela mina anguncengi ngiyakutshela uyakuvuma yini so amalile ekhuluma nomntanakho ambani phandle laba izihlobo zalawe bezihamba phandle endayo makombi hamba lawo mdala una umkhwenyana nohlala phandle Izawani. Trustworthy Rutumu
Besa sinduna moyo. Akabahlale khonapho bahlale hayi. I don't think this one will take time. Bayakwazi ukusondela ngani. Somani usondele ngani. Kuyiwa wala kuyasesa. Sabhuku vanoya vanga vari kubasa vari mushira vari kuuya Vaifana kuya. vanga vari kubasa Munoita sei kana yakadai? Wozviyatiza proof iri yewaiti yake. rufu yanetsa zvinhu zviviri mambo zvinhu zvichiitika zuva razvakaita zvakanzi zvaitika baba munina wangu vangu havakauya kumba vane mupurisa muneighborhood vakati muchiona tauya pano pamba tauya nenhau yemukomana mukomana ari kunzi abatwa kumagirosa asi atiza ari mumba mavamanzini vamanzini vakati kuti tiuye pano ndauyisiwa newaleti ndainonga aidonedza achitiza vamanzini vakanditi achibuda mumba ina handisi kurambira mwana wangu mambo ndikutaura statement yandakawana vamanzini vakati mukomana uyu aiwa ndo zvandiri kuti handisi kuzviramba indiri kuda kutaura chokwadi for sure izvo zvakaiti because mukadzi dai zvisina kuitika asina kutiza iko zvino mukadzi akatiza kenomba kwavo handika akuoneka nhasi pagara. So at the end of the day she has also compromised everything. Inotori mhosva inopachena dai pamakangwara kana pangoona tisati tapenyengura because panorema amaiti munhu akapanemi kana akatiza achinzi anemi yatiro mhosva because mukadzi womuni private property sure private property inonetsa tangoitawo munyama wokuti isose everydari panapa tototomeva vakadziva everydari yange waibva kwasamambwa yaibva kwamuntaveni nyanga wachibva kwantu kwari panapa nyanga wachibva kunozwa kutombano kwachisina kwanjeleni dzouya pano handiri anofanira kutobhadhara nasere uyo kuzvara nemukadzi wemunhu murume ari kunhingi ari kujere aifanira kuya nhasika undozvakonokwana severa mapepa ulawo ufuziye mbuza pena saka panonetsa maichitiko handizivi hangu but ndiri kuti plus vana vari kuparareka imi munofanira kugara matotionesa kuti muona kudii because pakashata munogona kuperekwa ndidanga asi kugara mataura isusu tiright because togara takuonesai because mhosva inetsa kati abasaqedi babuya kumbe kubizwa abanye but danga nderenyozvi ndakangerangu asi vakapara mhosva kana vapedzerana ina handina chandingapikisa kana kudhuma pakati kwazvo ndizvozvo but tiringoti amai echiteko zvorema but zvorema kana zviwe zvechokwadi mwana we20 years aiwa kana mwana uyo haasi kuzikama vabereki vemwana uyo vari kupi vaenda panze andiyaona kuti ikona paikona yena ave kabalekanga mukazana kwakuyava easy manje newahlowa lwanisikomba sakho mhlana ebaleka wabaleka wayacatsha ngakibo komfana lo akwamalanga simdinga wazo dlalisa moni sizehamba yikho kuzobuyela kwakhe eshop sesiyavula sesikamakhiya engangwashile wazo suka lapho kuthiwa isigaba sakhona ngale sayenza ukuthi yena azokhona ukusukuma sebemxotshe esigabeni khona ngale ukuthi akahambe ekhaya umama wayebuyile ngimbizile ngithi uyalisincedisana ukudinga umntwana ayisimboni angimboni ukuthi waduka kaya
so bebuyile bamehlule ukuhamba naye isigaba sazoyenziwe idale lakho ukuthi asukuma ahamba esilokeni yena sihlala ngakibo becatshise ngakibo ngakibo kanjani musati aigara kwedu imi mune ufriend namainini vedu imi nyaya dzenyu muchiitirana maitongana ikoko mukadzi wenyu zvose mutotorora mukureva maitomwidzana iye muchitoziva kuti unomwa doro namainini ivavo ene yanga iri best friend yake saka musati ndekwedu itii kumashopu kufriend yake mirai mai ramba titonganya tisiri na hayi baright lo hantu yakhuluma sonumenze observation paka manginjani i-observation i-right antombamalo sekukhupha kathesi ukuthi lo la ufuthi wena manzini kuthiwa unathi utshwala lo mayinini kabani ishamwari yavo vanotoziva Bona anotozivaground yavo abangani zvinonetsa abangani pamavo bakho mngani vanoudza ivo mainini ivavo abangani bakhe ngabangani wena umfazi usamfunda hayi akahlali khona ngale ubalekile wangena ngakibo umfana lo so asi mamungarambi shamwari yenyu kanasi ishamwari munomudarira mambo ima muchimwidzana doro navakadzi venyu imaskani isusu tine coverage kudala imauya mandiyanachimweuno makadini matumba nanini ava munovazera muri mese ngavaite zvavanoita ngavagarise ikoko asi munouya mataura kuno kunouya avavo tanga kutenderai zvanhasi ava ndo vanouya vagara vato vakazviestablisha vega but it's still okay uyo mukadzi tichida kuonawo kuti chokwadi chake nyaya dzinoitika chiri papi but ari kungonoramba achiti chakaita kuti titize hanzi baba vanogara vachiti vakamwa doro vanokwabva pabhastereki vanetsika yekurowa saka taindira mbiro tichimubvunza kuti asi musi wacho uyu hatina kuona pamunonzi makarowa uye pamakatiza mukaenda kwamakaenda chiro ari kuti akanopotera kuti wefriend tikati ko akadii kudzoka newe uye kuzotaura newe kuti chii chiri kuitika uyezve kubva ipapo ndo kudzoka nhasi kusangana neumwe wako kuri kutiza kwete kurohwa kufunga kuti wauda kurohwa chete akati indakabva ndaenda kuSlovenia tikabva tambomusiya akadaro tikabva tabvunza mukomana ari kupomerwa tikati iwewe musi wacho wauri kupomerwa kuti ndo wakaita zvinhu zvawakaita izvi iwe wakarara kupi ari kuti kwai ndakarara kumadetector tikati kumadetector kupi zvikanzi kumakombo imi chinoita kuti muende kumadetector usiku chii akati haitsika yedu kuenda kumadetector chii usiku tikati ufunge zvinhu zvemadetector toziva madetector chinhu chinoitwa musango muri piki mune njodzi kune makomba zvokuti vanhu vanozviita masikati vachitotyira upenyu ko iwewe makaenda kumadetector eusiku overnight pazoita futi coincidence dzenyaya iyi iwewe uri kuzviona sei zvikanzi ndizvo vazvo tikati saka umwe anoziva kuti wakarara kumadetector ndiani tikainditsana kana maiti waratogona kuvatsvaka hedu but tikadhipenda natsano vako munhu 1 plus yama yako unogona kuvatipa kuti atsano muti takarara kupi ndevapi vamwe vanhu vangatibatsiri kuti wakarara kupi kune vanhu kusango kakwe kanzi chinhambo vanhu vacho ndeve kumakombo navanyasondiziva tikati kune imwe gozi pane imwe yatazobvunza sekuru vemukadzi uyu kuti mimi pakaitika nyaya imakawanani zvikanzi sekuru avo vanoti vakawana uyu tikati avakakudzai achiti chii akati ati kwai ndabata muzukuru wenyu kunoku asi futi patachirwisa hanzi pakadonha wallet here tikati wallet yakadonha mumba here kana kuti papi but inofunga achatsanangura hake kana chiri chokwadi kuti pane wallet kwai but outside but just by premise ndonga kuvhura kunana vrando tikati
wallet yacho yakanzi chi uyu mukomana tamvunza kuti unozari kune wallet yako uruku akati ndakasvika kumba mai vachinzi pane munhu auya newallet achiti kwaende yako tikati chinoratidza kuti ndeyako chii kwai pakanzi Prince amino receipt iri kwakanzi Prince iye wanonzi Prince saka akati tikangotiwo maybe vana Prince vakawanda kuti ndeyakewo pamwe zvichadi tichazvionesana pamwe chete saka ndikamubvunza ndikati kunze kwaizvozvo mune kumwe here kukwesherana kwamakamboita nemukomana uyu kungaratidze kuti ndosaka achidayo chiro tikasiya zvekuti anotaka kubata vati kwai kudai kwai maimbotengesa masola imimi kwai saka baba vemukomana vakambotenga sola sometime hameno zvamakatadzana kusvika madzorerana masola aya handisi kuti maiwirana here handisi kuti ndizvo but tachingogadhawo kuti kambe ingave nyaya yekukwesherana here kana kuti nyaya yekudii ndo zvimwe but kudzoka kwataita mambo zviri kududzira kuti mupomeru uyo murume nemukadzi vachiri kukakavara kuti zvinhu izvi havana kuzviita asi ndo tsvakurudzo yataita neevidence yatinayo saka tingavepo kuti tichihwa kuti because imwe evidence yatinga tiri kubatikana nayo rechokwadi ndekuti tichitangira pakuti uyu chitu walitana here ine zvii zvingapupure kuti ndezvaona Pete one. Problem yako na kitu wallet yako na gaela normal is true. You see. Iwe ndio yako wallet. La upumise ile stupo kwa manje. Aipumisile. Nesistupa chako ndicho chichibudzike kuti unambonda cho. Ama riziki ngawani. Indaba le ukuphela kwayo zakafana iyashipha mana ngesibizo wabo umfana lo umama lo isihlobo zomntwana lo zingaphi ngoba wena so wazala kuphela phela kanti umntwana uzalwa ngumuntu wani yamayo hanzi kwai baba vakashayika tikati kuvana bamini veuyu kwai vari kwarusapi sengatsasisa njengokuperi makombe chiri kunetsa pana wai mufana wedu akamuti qhara akamusunga kana kushevedzawo zvaitibatsira vanhu varipo maneighbors ese akamuka vanozizira past 5 vakaona uyu kuti saka wena senze so hayi mangitshane sirayithi wena phiwa yelo kuzena abantu bakhona amabizo babhalelwa amasamanisi le nto sesiyipostponed up to 27 aphendule back la sibona ukuthi kuhamba njani because nxa esenathi utshwala sukuma wena suma sukenya kwadla uzuthola usunathi utshwala wena anathi tshwala ngoba lapha engisuka khona bayakwazi lapha engihlezi khona banathi utshwala mama anathi tshwala suma la uyaphuza lo yanathi anathi tshwala mina ngingakaziphuzile maye ngabuya ngiphuzile bese singasahlangani ngizile ukuthi nathi kodwa ke manje ngekho uyafona ngifona mina ngifona ngibakhulumisa wona umthatha mama mtete esebenza egwera Bana soba yithi ngafona sesabela ifoni hayi siyabunatha la ibizo lalo mfana ngiyothi awubela ama super mathathu Elina ngafuthi ngifone hayi siyabunatha angikho mina ngisebenza iviki emsebenzini iviki eShurup isebenza iviki emsebenzini iviki ngika so lapha bengithethe ileave ngikhaya so ukuthi amalanga ami bese ukuthi bahlangane imade sengiwaphazamisa ona isikuzwile hlalani phansi wena mama uzakabuya lezi hloko zomfana zomkakho mhla ka27 sukuma mswese hayi konoko nxa lifuna kuchitheke siyakuchitha thina athi asobe silobela bini yabe umuntu thina sizwela wena olomntwana oselala lamadoda angasiwakhe
asilamsenzi la ukuthi nazama ukunceda wena uboze wena nxa ususidla amashukela amaningi avelela kulo lalo ungathini yes bayizwa phela indaba yomfana wakho ngilalele nto okwakathesi ukuthi siyifeze kuhle iqiniso la ngeke alikaphumi but sizatry ukuthi kudingwa ama-witness wona la ngabuya be-witnessa sesitshaya ibhulabhula bangehlula ku-witnessa lakho then that's another story but ubaba wakho fuze abuye oza kuncedisa ukuthi umama okazali esigabeni umntaziwe uyakufa lo mama uyakufa kusejumbi la lapha kuyabhenjwa abantu la uyakufa it's never good hlala sizithonisa lezi ezokuthi ulokuzeni umfazi sebulewe itholakale indoda andingathonise inye la ihlokali lapha ifoto yayitshengisa ukuthi umuntu lo uchawa ngehloka langena phakathi ebuchopheni wangotsha vele njalo lalo kuphuma phenhlaneni bezokukubhoboza ibhokisi phezulu lapho ukuthi bavale nje khona uhamba lehloka lakhe so asonto right ubufuna ukuthini manzini befuna ukuthi kule bese lezinye inkulumo sihlezi sonke kade sesikhuluma ukuthi engithi mina angikwazi ucasi neliqude lo uyanyanya so into lezo vele bese ukuthi sihlangane nje bese hayi wena kathi wesabani manzini konke khona okho sizakuzwa lona umuntu oyindoda manzini noma kanza kwenyanya abafazi banengi phela kathi wena ungabona umfazi ngasekwenyanya uyadinga omunye phela kodwa right noma udinga ababili abathathu obafunayo wena ozinhliziyo yakho isitsho kubo abangangikwenyanyiyo ungahlala umfazi okwenyanya asikutshelele okwenza thina ufuna ukuthi idalele lithi usazelela lesayo phela umama nongwamdupha enyakwakhe lenduna yakhe sesifonile usigodo lapha simtshela ukuthi abantu bakobaphosa lapha sebebuye uzochitha imithi yabo abantu bethu lapha ejumbe andusile sifoni asifuni khona ukuthi sifuna abantu bethu bonke lapha ejumbe le bangambona mina njengenduna kungabi nomuntu okhonjisela umfazi kungabi nomuntu obuleleyo kungabi nomuntu otshontshileyo abantu bahlale kuhle lami ngiyeza ukuthi akubuduna bambusefu akona ukuthi ngizothiwa namhla ngithonise eyakonduku khonjisa umfazi umuntu namhla ngikhonjisa eyakontabeni khonjisa umfazi umuntu lo ngwakosamamba phela ngwakosamamba sebekithi labandi abalawa lokho bakosamamba umntaka mfundisi umntaka Joel sebekithi lapha ofutshano uthi kwamanzi wayethengaseleke sithi umfana wakhe sethethe usapho njani la ubhurulu wakho uyumfazi wakhe hayi omunye wakho oyechechi lwana layo lazo belishitsiko antu wakwazenze ezinye lapha zaphuma kumanye iziphepha but hayi never mind ngabazulu bamba kuyitsiko bathanda izinto